moyo wasi anani museba ko salimatu wohi ma fala ha fa har kalle mo mari gonga kadi a par rapport yimbe jottobe do harna wada hypocrisie jinko ko 15 ans ko mari jinko ko 13 ans ko mari hatta mo be jokka haaje mo hatta mo be hinno coronavirus ko do fiata e goto maaye mo be hede kam non lagi na hypocrisie mo bala wadi no wodi jodi be dogga donc ande non ni haala yara sit inda hay e goto woko droit aux femmes droit à ci droit à ça gauche à droite depuis quand ni fiji no haala jama uddite hono uddite hakkillaji woni andi ton ko en yimbe ko dibbe fulbe aw ko bente ko wo pullo ko dimo jum on fo on yidi mo mari dubi sappo e jetati ko don portobe inni wo ko onno l'âge majeur ko jelo yeden do no jomba avant hebude din dubi don na terte jum mo fala ha fada la quoi le problème mo woni ton jodi ha sonti à quel âge har fada do jom à 24 ans 40 ans 30 ans jama andite bembe won dem compare dom en be wona en goto amu be wata jiko adam mo be wata fay sa goto adam mo be wata jiko ilmo go mi ne di hal be nuwo sa jite ka o dado an ta ton da ya do wata yanda don man ko feki da don on jubben fono ko ni wawno hay jonto to sotta no goy ana jiko jotto e wadugol makeup e wadugol ko poudre wo ko mes men afama ta wo konto adna on film di ta ko jube gono ton ko sa yibe ka facebook do sikka no e hino jiwo ay yibe taw ay yibe vis-à-vis fate tutude do ha son tay na kanyon a worbe be fo vous êtes des infidèles worbe be mo ya worbe no wadi watte ni mais bien sûr anga wata def awata wukude hay dakagol boba wawata ko hay hono kay tigagol immo banta julde a gaynata kombe yaata imando golle ma fu ko binde ki de matin midi soir ko jodagol do e facebook instagram snapchat on andi application ji den buri ko jël Instagram story la mari 10 followers la mari 7 followers gauche à droite non ko do après ñu joda l'âge de 30 l'âge de 35 ans ami les hommes sont pas des filles ce sont des infidèles les hommes sont des bâtards c'est normal ma chère alors du coup